Anjali. Om Swastiastu. Tiang perwakilan saking kelas dasa IPS 3 sane mangkin tiang ngaturang musikalisasi puisi sane mamurda gending sasih kapat oleh Raka Kusuma. Sedurung tiang matur-atur, tiang ngenalin dewek sareng sami, tiang mewasta Nikomang Ayurika Tridamayanti, Tiang mewasta Nilodita Sastri, Tiang mewasta Ibu Gusti Ayu Putu Pratnyaswari Laksmita Dewi, Tiang mewasta Gusti Nguraputu Praditya, Tiang mewasta Gusti Madya Dianta Saputra, ainggih musikalisasi puisi ke aturang tiang. Musikalisasi puisi sampun aturang titiang. Kelungkung Semadapura kirang langkung tiang nunas ampura. Prama Santi. Om Santi 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 Om.